Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qed jitlob lill-qorti sabiex fil-kawża ta' libell li fetaħ kontrih il-Ministru Carmelo Abela ikun jista' jtella lil Vince Muscat il-Koħħu u l-aħwa De Giorgio bħala xhieda. Il-Ministru Carmelo Abela fetaħ libell lil Azzopardi wara li dan tal-aħħar semih bismu bħala l-Ministru sedenti li kien involut fis-serqa tal-HSBC fl-2010. Jason Azzopardi semma lil Abela wara li kemm Vince Muscat kif ukoll l-aħwa De Giorgio semmew kemm il-darba Ministru sedenti involut fis-serqa. Iżda meta d-deputat nazzjonalista semma lil Abela bismu, dan tal-aħħar mar jiġri l-qorti biex jiftaħlu libell. Issa Jason Azzopardi qed jargumenta li fid-dawl tal-gravità tal-allegazzjonijiet li għamlu Vince Muscat u George u Alfred De Giorgio huwa fl-interess pubbliku li tliet irġiel ikunu parti minn dan il-każ. Għal Jason Azzopardi qed jidher l-avukat Joe Zammit Mampel filwaqt li Pawlu Lija qed jirrappreżenta lill-Ministru.